Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadani bushirani khairu malani kaundo mlio almazi sana za dunia na mbushirani usiku wema juma miezi mwajelekezi raswali sonsi pia miezi mwarnike zekibala rikeze baraka kama benza sonsi pia wakati sa direct banu sha ngabomri atoni para kama direct hani para ilia menye direct alafu ti kuupe timpara na biakana banti jua kanga wa direct yabo yende mana nakapara ni menye direct atukana tasim bloke besinga bitu jambra jina shatsinda itse skwalelo nutifanya taratibu rimevanu iliro nese madazilo muhimu na nebanda ikao nemanda ikaongezunguli yao ya hemtukufu hatu mufti na maoza ikawa kakomori mono zerongo wazamba ikawa zitia ruhamu kajalika rutamaya adunji ambabe haruma imamu kao mkomori yakaruma yensi yunu ikawa harende no rejezi warumwensi ya komori raere mrumishe rowana nanangabo wasaya imamu ikawa nguko haruma mji wa pari tena ulo haruma tabu ilo nziro ikawa katsuona mru ya zamba ikawa ilade mke imamu huo wabili huo yardiare jai komori haila situasyo ikawa doyalio zanungo hizo karja parona mru ya himabanu sha wanruha filiha na nungo zutodo hamba mufti jao na ulapizala na jao aizonga mjifa tartibu harumaze mada zangu ninjie neonese zifikira zangu watukufu amade mjuwao kana mikado linda wanruwe njiwa njie wadunge shamufanya director hangu bo zifikira zangu zibaki juka udunga jaono tujuka hanza yode ilikami ufanya shamitsidwe linda wanjie wanru gena disema kalima ya hangu watukufu ngamwelawe balibala njia kana mufti ngombo harungwa nai mufti nguseidi wa azali mufti ngarijua kana mufti waiti juji waiti mrufanya hazu mahakama sha mufti waihazi ya hime ati amani yeshelezize wandu silamu mufti zengo hizo ngarona kangu zifanywa tukufu mrati waneso kana banu mimi sanda yabanga ndefande mufti na jao nsiho na Mwenyezi Mungu onofikira ngo nguono iziloro hani hangu mufti haneso kana ekale ukartiba zima paka amani haruma yensi karna honda mrajeba no jari saidie yode hali zutsindrabu yozi katsomba ndrabu hata yaukane kamda zamangalie yo hata mfano wa mala hoya hatu obwekada harumwe miji ya hatu ngalima nao omjiwa watsahawa suluhu leda holilali haraya omjiwa bakakartiba timananyi ekaharuma mji alebavu ono kale omji ulangu na baya kwa twishiliana omjiwa no lebavundo watsahawe shiliane wa haraya onruwala lebavula lokal kabatima nao iko jambati waturi jua wajuja wishokana leo ngabo mbidie mahunu warungwa manao kwatushiliana ikeba kemra subutambe nguya jabwe barongo haruma yensi iyabo mufti hamba naije mufti kajabarongo katsindizo de amani mumone haina wakati ya rongo nzintu de amani iyabo ngaranza urugo hiri zabariri ni ritu stay kama ngabo sheo ngabo muhu ngabo chao ngabo cha rusomesao walonsini yo kama mrujo hima hade mzee wa haya mbajao mufti kajahe ya ridea yo kalonga rimori mde hausiu cha mufti hodi sukangala dhumu baki amani harumayensi yondo kanibaraka ngamona mona kana mufta na ije habagala dhumu wanrake ama amani rishiliane ngamona kana banoro ngo fanya spray kana ngo juo kana heli sawa jodo hima wetia mabaya no abazali jao na bangabo chawarma yensi yamkabati mrujo porore sedi ya bala yone mana mraona ukana warema azali wonsoro lona imani ya hensi karijamba watambizi soheda shawon warema wezinu nuku santo kana ngaburuhombi ya peu upande wonga mjo uja upande wakana mwele ukana ngaburuhombi ya upeu upande wonga mjo uja yokana mria wone mria hime yamukana mufti wala jauja mufti afanye yetikairi wambe kwa amani wanu wao warema wezinu entsuwa ke conference ya pari wambokana mtsikubali mwadalo bakapatsi mrujo balanrongo ende komori no komori kapatsi amani yaweka mufti hamba kana gala dumori ke harma amani banu jounda misada entsi karjana reshes kartina rongo harma entsi kartina banu kokosu fanya ritia mapesa lazima risaidilwa mnatsa tuka mtiti haku mnatsa tuka sarma problem ishuna majara mangabi yabo garanzo iri yashije batuna msada no kartina rongo yabo mufti hamba yabo hadea yabo hamia mufti kajaba kana kama amani bangar jonda tende shahone safikira hone sokana kama amani
izone za mrislamu izone za mrubani hao la ulwarmwe plus ila lazima yatsahe amani yatsahe wanu ishiliane yabu mufti ga yabu problem dai yabu mufti harende yelo barka mimi tsushidwe lewa hata ila namna sisi ranzao riyeshi yokahini mri habanu katsuste ukamufti de ajaloniyo de ilmu yaloniyo sha mrahibanu ya de mufti ambe mufti jao mwanzo mufti afanye mufti atsaye amani simwenesane mifano kabati mji uko karuma region uko karuma mahala ikao mji ulango harumu kwa tushiliana elejole utujumana nao wabeka kamtushiliana yabakati banzimananyi kabati daho uko karuma mji ekali daho lingelo haruma baya gilwa na upeunga mna jao omjodo watsana mwelewani waba katwele wana bakati banzimananyi kujwa bansi kujwa baheli mwanao yentia tu mwanao ka uwenje olonu kwa maru afanywe kampani kabati mru ure mwazali wanu ambao kangwa nzoa jarume maudu uniko proposition uroneso ide uroneso zwanzao uronesuka neijamtu fenja maudu kabati halafu kana nzori hime ridode ya mufti ridwamba mufti ejao kamdati babanu hunu kama nzo mje nyima ambao kama mufti ngeja hunu kama nzo mje maudu bige mamonokana owanrikaungo banunga bo mufti hambanai minsuja mufti hamba kalima dalibibi wenji kwanzao ba mufti ya hea mbaya zaliru hayoti plasi yae mufti weti juji weti mrugu wa mahakama weti jeshi shawe mremiswa banu ya dorni kana swa harmwe dini yengu zambo hambarati dhulumu kakabo ya dhulumu kama ntu yafanye hambara rishiliane kaka kamtsonda mushiliane kama ntu mufti yafanye yokaini mratso hea ya de mufti kamranti babanu ekale ukartura ho ya de mufti rideo wase wahatu rideo emafundi wanu yabakabati fundi jostehilwa banu ekalo ngarazur kubali kana fundi ulona ilmu rudo kubali rawona wanru wehewe mdea yabakabati fundi jo paronda mastei ekakari jawana nizo yokal wanru waho banu wambazi makalima yanu rambetsine namnainu yabunsu jonga manzur keda ubi yokamnyezi Mungu naturelekeza zenia yokakabati mkomori yanzobu matsone mwe banu Mwenyezi Mungu kana uparukiri ya usaidie ya hunike ya ufenja kakuchanze mwanyanyu hadithi zonga mwijonyo tsipia ile ukakutsungo tsungono kana botura muyalo jao ntso jao bana tsomyenga yabo je ibane mnyenga mjuka huna hiri rogo ndini njuko hore katsenga manama amchamba wolomi naye yabone na mtsono sokana shiyengo shinji shoka shini kanungo na rensi utsubansuka mufti kamtsubanza mufti abaza lina roho mufti aone sokana na lishiliane wake amani harmwensi bekanga bu amani harmwensi do jonga na misaada do joshi dari sensi yatu wanruaje yoke kiri ntitsona amani kabati mruko atamanani tsitsona amani kabati mruwendo wenge wanruwa birowe habanu amba mufti jau tijona waonese ukana ebanu rogo hindri wamba mufti afanya upeu mufti arumi ya roho midai no mufti kajamba rogo hambana rishiliane bado bahanu rujohura na misaada ekestoa fikirukana tatsiviri ngamna njemba bi haruma wanu kaundu aremao yezinu banatina homo haku riwono imabujila fanya obanu yokamsu riwone wandu walobanu wamba uko kwa zalina roho wende wahime wadombo kana bangari juwa kana mimi tijwanzani rume wewe hujanzo rume bodobi wewe mdobu janzo rume dobu cha narifanye wanakomori wahime hedi joka solaniri ombe atazala sabonti esa ile kasi monti ekamide lombiwa ngamjobaki amjorenga hawa urenga hawa lorenga eban mchofanya baba mkomori edaba yokabanuga manzori jerkeban warone bio rimnikani yasitana shaika mtsuwa na zetabu zula harmwensi mwaonika ide mwarone sozo mwanzo mfanye maudu mwarambia shanga mwanzo mjimkensi banu tena mje mri hadaye mrambio kana banu bangari juo kana nunga nzwarume kamjuo kana nunga nzwarume alafabu yo nuko hindino kamjebanu madabala mrambie yabo mritia harara ya mwala waboda ula haki walo hunu iratogeza limanao wamboga rongwa wonai wambo chau yabo kaizudu maruda mako ya lidada yo ibugana mridim na mkontinye bwana yokamomberu wa salima udu ya lawe wala wali yo bala wajawarbi warejei wajawarenge yabo karjabona ekairo moda ila yabo karjabona yabo releo ka 2024 kamjoenda releo ka 2024 kamjoenda mwezi 40 tena waka objective kama mrume
azalia rohe mrenge shakar ende mana he hamu inji msanganya ho batsima sono mrumse yakaulongowa harumwa juzi ya mubaraka haone sabo kana abo wakomori mono kakweli wandu kwa tabi hao kabati jau hamama ngabo za kajana ikele okaziti narikara dirti hadalane basi kartibanu hawalalisha wajomba hatu warengezi kartibanu hawalalisha wanu warengezi yokagaro nao kana bengwa mraja adufubwa mrajina banu wanu wenji wanzwarume maudu wale wawe namna lazima wafanye ngomijini wafanywe jao waleze parti za hao simpaka no wafubwe chwa kama mtsani fubwe mru fulani kwa jakabala kamtsuisha na makalima ina namna ila halafu kele wanu hamada wala wende bala wake wanu unaona wazazeneri walore makoti ukabwende namna hiyo gela ndimo kweli abwende namna hiyo kamrancha ndo kana baraka dabanu kabati uziro kana warotelewane nyinyi mrema waziro kwa zinu kama bao kana keja kabla dhimuri ke banu dambe namna hiyo si wano mri akafanya intervention jana hambagala dhimweni chukwa haba ya bale na saba ya jeja ebanu hondo bana wanzoro waswili banu wangazija wakambo kana wekujuda mru nganzoke mjwa wangu ngeujue udamru kunojo kamdamru kakutujwa mjwa mru alafu ile mru ahengwa kamdratiriti ya swili baba njabo yokarijerko fuba na saba banu gela ngwena sabaho ukenda na saba fulango jorongwe wekutujwa mru kono mru rongo kutujwa zalani dobi kutujwa la mjinda hubi gwanzo je unjie harma rongo za usuna saba bale mruwala kati harma fikira yao mimi nsushido elewa mrene leze hoka mimi hau mria elewa kana wanu warema usinu ikawa na warendika ufikra mrene leze fikira dai wareleza ubanu fikira dai waronesa ubanu wadokar baraka na mchorone sa fikira nzima yoka shilande shekundi ani wanu wakamika tomaya wa wanawe bana yinu wanu wakabawa juhi yoka na juzi wedone sokana banu wewe sufu mali bana bangwanzo rume banu mimi kama nzo rume banu wani wanzo rume dobi wanzo rume shabo na tsofaya tartibu rimtowe ekasari mtowa yawesa hiyo dorijo jarijara bekana ngamrengo hawe yarengi yaweze mvuzaho wajibe swalina no nyanyu wona nyimlo hu umwana we bana yinu ewe nyinyi ishumjuka honeri yokala ungonzo kebanu uishe makalima mandala undemi mine baba ninabe okatsideli yoka wala wakebala warengezi maudu ezalaru wahe wande warenge wadwari chisene mnela huyo de makalima he mwana mtukufu hasano kwa satoria yambe bana na msisi karazambi abeze kweli hambeze kweli kawa hata mimi kajako fikirani hangu yoka nizambe bala makalima menji yaone sabala salamu mwana mtukufu hasano kwa satoria hayamba bala ebana kama nzori keda wadokana baraka shanga mwanzao kana narikebanu ni mwile mjomba hangu ya rengezi maudu azalina rohe mjomba kwa renje ridire jena mnela wiyo hayi kamranza lokana baraka banga morongo ikaunga tsugo zibona jao raturu ko plana sheo mrati hebanu bari kutujibane nitsamwe fikira uhebanu de uvubwe wanru yokangala dimona saba galadimo wankabati manadamu ngwengo manadamu azalo batina baba kabana manadamu ulunga memrukawe mnahara mutengoniye damru vankabati mru yakoja duniani yatsaua yazaloni baba fulani hau yatsaua yazaloni mji fulani hau yatsaua yake mru fulani Mwenyezi Mungu de aumba mru yabehamru duniani doliko mre riziki yahe doliko mre isimu doliko mre heni namne utsipia yabakanga nzuri kebanu rido jare tsibulana shaya yoka nasaba fulani wewe huzaloni dobi we mjini fulani ya utsimalezi yabu wewe wabonda ula haki yabu hata kutujua namna ya utsaada ula haki wakamu kupanushewo ngode wanru ngoneso jao hekale utizalo mkudu au utizalo mudu yomitine na jiumba sho Mwenyezi Mungu ndiye aniumba alafu yo karitushu ndo elewa yo kakarirati ekale Mwenyezi Mungu antukuza wende antukuza wetine wantukuza wewe yawe kanga wana roho njema na nia iswafi Mwenyezi Mungu antukuza wewe atukuze mwanao awatukuza familia yao sheka banu yetabulwa banu wanadamu wengi wajanzaida ula hakimu ikea kweli waruambi nane kweli watike jau yentike njema warueji walelowan shema na rueji watsuko utawa badi bana kamtoto weni ya hangu tijata bana rikeba nzimari fanjau
horo ni tsodo angali hamedeza juzi tijishangali kana tsuru mru gutwanza ke raisi gutapilio ufaume hai ebanu kasidahu ebanu tswambanga we banu ngo wanyeshe suwa shanzuani ba wadhulumiwa kwa jani kwa yeye turu ya hao halafu banu bavuniwa gutwanza orenge ehabo karchobilana rabo ehabo kamtsoro ko wala nanyanyo nzuani ngwajuko no kananyi kamtsoba rabo kabati ade ya mrubanu hata shangaro ne sauzi fikira zato mitsido ade ya mnijuao ewo kwanza ndeu yo hundea shanga manzono nisukana kena ukirinje banabe kama ni onzuani sijabanu tijitolea kabati asa nuzwa zavuya wani onzuani bato onzuani wao daza ya shida kwambo ya tushida daza ekale wo hujaba konzo wani wanu shariti jeri parsa maudu balezo rabo kutsuani ya ola shabana ndawendo ido hii balesha mubisalimani kama tumje mrume parce que disons mwamba juzi mtwangalia na wangazija wakayabo heni mrambo kana mimi amanzo nrume wewe mwanzo rume shabana rifanye irombe dua rifanye hena nzia zonti pia azalia rohe baada ka roha sijeni mrajea mre batia ya rume ekandami bunaze kandami ya wala kule hala mgarwani unzwani ya wala kule ngabila na ukweli iyo de mane kao kamtushi dorelewa zefikira zatu kama tsikarti karta mashiego kartsombe kentsiende nai shangara tsungoro kaya hunu wabangware mao ngabuziro hunu wabangware mao ngabuziro harumaya analizi yatu ngaroleka ngabuziro kamo ndambo bohari kabati ukweli kana wanruanu shabane bana kwanza wadorumia yabo kweli ngari tabia hao sambibo yafungwa bala ila namne kao wadoba hawala mafura ono kama banu kweli banu kwanza wa sambi boyafungwa sirabia ndabo ekamkwanza sambi iranze tsambo yakafungwa bala ndichokari wono reaction zinji mfanya hau mjuha hau mtsawa cha shamga manzo mkenzi mdoru ya makalima yo kanga mwanza na balaka msumwanza iyo babe kamno chamrabia rabo bano parce que sala disona banu nyezi mgu yatsodwa liva nyezi mgu yatsodwa benu wazerongo iraili juzi raona makalima mamba kanga manzo yeshamu misari banu tartibu kana mtsaye wa gangi mfenjao ngombe dua ili azalia sebonti na munga mwanzo mjimrenge yakona rishiliane ritsimane na rihime banu hata rikabazima rikakonyo mweja rabe wana komo rihime risonziani omuhimu rito azali esele jombaende siwansonti pia ni mlona kile helewa yoka ai wanga mutsi hana mobano wanga bwatsi haona mo sijira bila na ndabo mamba nyime silamu mwamba kamngai mwanzo yanti shiro mwamba kamsikini yao yanti mwamba kanganya wa komora sa pursa niwa mwali niwa nzuani niwa ngazijanye niwa ndwazima yabana mrongo na mnyongoeze roho zikeroho za kweli chamti jemrumia wanyanyanyi wa mwali niwa nzuani na baadhi ya wangazija mrirumia na mkeradhi mtirumie wado kana baraka na munga mwamiluka kamno shida mrumie wanu yokana zinu rizamba honga aminio yokema zababi hamada si kwa jure lewa kwa jure kubali yokanyeti wanu unikova mana kabatu udeo shamano ya problemu ya hatu si karanza mrabeze kweli si karanza rihibe banu mrabeze kweli heli zibirao shasi hanza rikebanu rudostifu wanu ruwele makoti na usifu wanu na mbandrabu yuwesi wasa karna mtahuwa rikebanu rijeri dhulumu wanu wanu kama udu nzuwani wombi wa warengezi kwa jurengezi hao ekamwa menzi ekamwali homba rengezi kwa jurengezi hao shaheli miminele wao nsike sto kana banu inu ya yazisiwa wayarenge wayija ekestori tsaho ngaranza umrujo jabala ya rehemwe masiwaya hatu yajokana ngala mwerkena mwenjer kena pare kena hasi nzuwani wakejao umali wakejao i kartibanu hojardo shanje wanu yokana wayarohe wayaro yo kartibanu yobrina diwaze yo garjo tsawari babu heban rifeban chikano kiri yokam jeman mdimrumi yokana mkamo imbaba mzima wayarohe yo garjo wana banu yokana erugo ikartwitsa kalanzo mkomori wakweli ukubalike mkomori ngambona ukanga simba ngorugo ndo maone ngondo iho hezijiro pia katsunga modu wa komori ekamgazi jafanja ndo wa komori ekamumwali ndo wa komori ekamzwa ndo wa komori okaye zo tabu de zarebe hayo ekaranza umbujo jayare jezeza ngozi dingoni ritsedero do tsimuliwa
rikaru amani rikaru hazi emasi watu akemema yodo ritsao shakaru tsamdu jamana laba vanu mema mwanzo zuani alori kakatsuanza bala mwanzo faida vanu mimi hanza jamana alori no na mkeradi wajomba hatu gari mstahioni kartumde yani sha na mkeradi baga fikirio izo mwambao gari mdungoni pasapa heni mwahamba gari shiao gari turishia ilisha zo mwambao iliri jojo heli jukorongoa Ewange makalima hema nama mtukufu Hassan Ugosa tore ambavanu ya husu uanuikaundu arema azali hakika Hasani huonono ani daila ya juzi wamba wafanya tira mwajara mjujo hutosaro ya ukaleweti kaza kasketi banga mhutosu tijibiwa makalima wamba bara husu ya makalima wandu wa arema azali wanzo azali ya roe ya makalima yunga mkubali yomba vionga mnindawe watukufu gamjo nchiambavi ya rumwa suale kao ijiri hunu iriskiti shaku ngarabilana undrabu juzibanu kasina imamu wa hatu mkomori ikao hakawiyeshi armwensi ya Faransa yinu ya imamu huo hatoa kalima inurambao de egalite yokana katida kor haruma ye mrumme ni mrumshe kango wa usawa halafu baadi ya yabo hajari shiokana hunu ambasadi watoa yinu yambao sauf conduit yokana yabehwa narisho wanru ngwaremao youkana kejakalo azimu babanu mambasadori wakama nurangu hale kwa jaka tuwasofu kondu yokana mrabehwa kadha narelewane wandokar baraka juzi wakafundi Faransa hende hale doa na komori zinyama nsujua hawa mbiyaka o senji nsujua waheba ya hulata habehwa hunu ngaresho armansi ya sharia ensinu simesilamu rija hunu ngarujokana usilamu wa hatu rajabano rubulu wanga silami sihiri hunu sujo ukana mapalashio si ukana na rongo wa hatu shaafa ya hizo pia ngarendo ha sharia shilo armansi inu ensinu kuna mjua hujabanu bari we silamu jambe mintwanza inu shahudi wazo kana hunu kuto hanyu sharia shirumishi hunu ifuke dakoru ya he sharia isho yaweka hujabanu ngwambo kana kuja kubali yokamrumshena mrumeo sawa ambasadi wa Faransa wabeho ambasadu kanangala de mwamroi yabeho kanujari la mwambasadi yokayemana ambasadi wajuka usinye dabuka wai hatadi ya sharia na hunu Faransa sharia shui hu hane mhuwa hedaula ani shui hu hane rais hunu mkado tadi ya sharia yawe problemu ilo manu hindi ngasi hunu kartuha shirishana enamna hakaladhimuri kwa nsijubanu yoka nsijubanu nyuona kana iladhimu kenda kufanya siasa ya ujita neze ajali si ikaladhimuri fanya siasa mani ya majuzi ya ukana siasa ya ufanya ruhundre marunda ukaundo rajabanu riyatsahe kasi banu karja parona banu kama simambani juzu kana ebane mwana mkomori ujo kagana problema papie banu kondo yemiledo bana wana mkomori ujo kagana problema papie bana ba haja zingaro banu kondo yemiledo na bukanyi bana kani mruku jidai kai kwa manane mwanyanya kamdanso do kana baraka baba kamna ujua mke banu wanarongo hamedani mtsodo jamwe mwivirila wanu mwefanya makapsolewa ngasi banu ngamabonga resho mwetiru hata ngabo waluhula ngamba shinwisi wa shatsanu isi wa shatsanu rutona konswili isi wa shatsanu rutona mavamana shamale unga ranzori la umukaya aya ambasadi bangare mbawa zali tijatsi angalia ti Parisa ti Italia tonokana ya ambasadi kajakana foti yokana yabo ekakweli de namna hiyo yokahamba tsida kora antirahim rumene mrumishe wakesawa ya ambasadi kajakana shwa yokakabjajwa binu kana juzi ya ambasadi ya Mfaransa lokomoni ya damba ngabo Mfaransa fundi ya amba waruwa zinyama waruwa juu hamba kagala dhimwenza alafambe ntusi nyabo gala dhimwe bakia yabo je yabo de manakana irahare jaka rakansi iraru hashirishana harumwetia nyijeninu rilio ena mna dhimurikai rijuwe wakamano mratsono kahaso Mungu juwe namna sharia hahantu kamano swana damu pia ngarele wao wanga wanadamu alohunu watoelewa sharia lewe fundi mkomori yamba hazingarwa imam yabe hakomori rae rowana remrumshe ile kwa lazimu ukebala ekabala siasa roloniyo ndio ranzoma ndoni ngari wanao rijitaza na ajali mswami kajo maudu rijonga fundi ya dambe hizo
shemana za wasuli bala rihafile hana siasa iloko mori rijidi waza kabati wabwe bana namna jeru kuchukua shibana bana tsinyoje sharisiduku halafu leo ngarjo maudu mriazinga rabanu yabeho rijeru ambakamba sadwa fanya naye mitsono kana kwatekana foti ekayele kalima dilo parce que hajabanu harware sharia na sharia hunu shoi hu hade mwa daula hade raisi yabura zimburajo kana sharia Faransa shoi hu rahane mfaume yabo kabla shitadia yabo mtsujo ngo ndo ngwendini mtsujo ko ngari no tsiani nderambeje tsiya wanu rabula rulo banu riswalio waribula rulo na misihiri waribula rulo jao sabari tsondor ke tartibu rijo riste sharia shao sharanzori jewan mrajamba kamintswanza ino ai kutswanza ino mndu dezahe okahunu ngari mwa sharia shansi kao tsindea hatu yabonja jibawe yabehwa shanga mtabiho na wenesa wala madhamana wanzo kwa madhamana banu yoka raili kartwa shirishana zila danger zilo banu zenugazini ngachidori hunda rihafili haku nwalo hula rijidwaza ya marunda ya hatu rijidwaza ujebesane za jali zilo nsuye nsiru wana karisomesa ujuzima mtone samna kalima mtiti bengo anudwa kami hanzo rejeza zila na hamba ni hanzo rejeza kama nzuzikena dalao yoka nadina dupasu wabu leo kasibano emafundo alobano heni mrajabu apalashi ansugola hula tiyasibu apalashi wishenso abili alika bufundi afusa mwana wa hula emafundo ni sorano yabuka mtsone kemana mdezi wao dabu mtsone mpango mafundi mlobano mtsoshida makana birwa hayo mwaono kan mwashemeza kabwaza heni tukobashio kana timori mjuwe na jebano ya jana ya jansihe ya bemi fundi fulani sisoma mala fulani mi upara dobi uhatuma la fulani yesa ilanga mjowe mrusombe so wana shaka mtsonda sila mala ulatsetsa nisosome so wana halafu tsabiri mjiri ndine mafundi yanu halafu mafundi adoba ngo wadezi wao ngo haya aloleke wao kwa tunda ila namna hufundi wa hao irogo hiyo kala dimori ndinansi ondoka baraka irijangalie mbabi baba nikasina fotilo ntsiru harumwensinu gasimala na kijeni garanzo rusume sewan gari sawo wan kartu tundo wan yede daraja ba mwana mkomori ya ulabanu ya hafa uongaro na wamela mafisi shabwe sara jo kabiri shakanga mo mwana bado lawo mzinga salma mutum reme hafuri to jwa bauduri so yibo yabo dimash ramegari wanao kabanga sina mwana ya ulo akomori yo wana ulo yo ban wanga misi wao ban zabaritso abana tsombe mwana bange na 18 hari tawo yewe yulo na 2 à 13 ans anulo na 2 à 3 ans zabaritso mwe hatsira mnika melezo heli haidi ni watu heli ya mkonsi watu yatijwa sulibana izo kartu zifanya shari hatsuka mwana huru mzaza hende amlele emka chukua na mzaze kashidule la mwana eche lazima lelo nene no walonsi ani wajomba hae ne mafundi no malabirao ya parsemalezi hula ngesa ile lande mana ko wana wenji wendwa juru mole kweli kadala someningo ko mole kweli yabara yini ko mole kweli washono na tsizirwa jina waonono ko zirwa jina kao tsineza hatu wabalo wakopeao wajawado kanizo hokana sisi wakati ngo mshashi de samedi dimanche yabela de samedi dimanche ike wala wanzo wake madhamana wafanye hazi harumo wana wabirilia mwema barashio wawanike morali wawarongoze waone sehela ladhimu wakae hela hemi konsia hatu hela he dini hiyo ndio kwa ladhimu rikae namna hiyo shekalo ngaranzori ze wana bana ribulo wana hatu wajende wana hatu waeshijao na ngaranzao jerefa mashuli ongo tsoda fense mbru mashuli uloze mru tumjua utujwa kema na lelo heli fulani yabo mimi sikandana nosokana kairi si ondonzor ke magomana bano haumra bati ke dhamana ritundo wana ritunde namna kala dhimuri ya shiba kisharia yokamoro yekefundi watu harejeziwa kabati mro bombarongo kabati mre haba na shemeza kati si asia minister mzee wa hatu mshangama de mabani ya shemeza raziona kalwa bili kabo mru kawe yema bili mwa imamu ulopari yemruo haide hafa ishana uwade obanwali yongera dhimoke yarejeziwa ni kabati shawiri yemruo ngabishauka mjini hao sinavumba mjibano mjini hao wapara amba kana kartuja ba uo yekadonji ya marongo za mji halafu nge yabo kartuishi ya mru ya himabani ya zirongoa kartuishi ya mru ya mabana ba ava juzibana mwana mtukufu turamu haya haonesa suisha ya mzee watu ikao haunihanziani hunu halengwani mwana mshatu wa mji mtukufu wa ikoni hende hamwangalia atambiala pitali hatezupia ikola dhimukeka ngasina madhamana rijuhe na mbega rifanyawo
shaka mransi bangara nshona ibanu yoto karke banu chodola pisana yoto karke banu karma namna ya ndini rijidwaza ngasimanga rijabanga sina nyanyasi waje watema esh watona papie watona jao watabi hao ilawe karambe namna ngabo wenji watabi hata manu bolala izo pia lazima runde ndazi kensi ngafanya wana hatu wasulibanu ili watema esha ebanu chezo pia wanakomoro wa jamanu riwadiwaza abana rtsomba na tsaibia bortsanza rende ena rtsongala bala reshio o wanakomoro wa jamanu wanzo atsema esh ruwanikeze za utsahana mnayo ndastuyasyo ruwanikeze zenemna shida wanshi mtsijuma na hasharia ruwanikeze yokakawe shima muda mami tsano makume wena drone papie yawenda hula yabo fenjao izupia kamuna marijidiwa za kuwa komori kana nzore ngesia sa komori rijerke banu rudwede sana norende na nafiki nwambilana jao mamono kana yotsinzi ya njema yejukanza banso no director juice kamda na biokana nika mujua heli ya haho heli kamransi baba kabati wewe kango jua heli ya haho ya mamju ko jua ya haho bana kabati manada mulo parfait banu mtono kamre mi bana kurongo yo kabanu mimtume banjaparo wede amru japaro mana na mru japaro kosa mwanama heli mru yetu hani makosa yahe ya wotsi mwendo na weni mrujoba na buku jidai ukana ngujwa tsange shaka suja banu ya tano mdabanyi fu ya dewaru ya lapize waru sheni mrujoba na ngujwa ya tsange fikra ikao irifaiso pia ya ritaze ajali ekange namba vya risome msomo yarinike ekange namba fikra orabiarike jao yarinike sha ekanga rozorike banu heni mrajeba na ambega mhujuo ya mtsono kawo mwendo orekan baraka nimbi kabati wanwenji wanjuwao haindi nitika Egypt abatsen shimina waruko wati mjini hatu wanjuwao alorika wanjuwao dabona renda kama wanjuwao na kasudi minao wati mjimzima minao rikamina wayo wanjuwao kama majuo yabonje yabonso hema banu nde mwanama na kosoma mina sudi nso haba nde mwanama na kamina Egypt banga mumjuo yotsinde hali wanwe kosoma wanutoka warukwa kasawa warutokana na zibata wakina shioni wale jao na hotsi mwendo yokangaranzoke bana rijabu tola nasiri ukajao kamjokanje kajipti na dohiba njaparo persona jao japaro ndihana ulevi japaro kaja shezo ngoza kawaida rikahula mramba jao afenja ririmpira rende hula rimana yode hali yode rachoka hiyo halafu leo ngamu ujweli hao sababu wonjweli hao kwa sababu yode marakaza na bukana na keradhi babanu plefushao koribe kunori baba hanu kabati mru chojo wa mru kabati mru yazalwa yokutoka hata tokada hijabu hata bae macho atodwe sheno wanru charitsoko mijini hatu rizoka mpirani yamunga mwandu wa shelo hedi na kuplaji na kaitsandana yakati shindwa tsiri mpiro plaji leba nkoli hezabo tsadi soli lati bale kilo tsende tsadi sofalebo yonde hali omwana mtiti ya mjozifanya baha sina uzifanya baha kanti aji ya ufanya zergo sila ya mama anazifanya halila ya katika na aji ya kitoto ya lazima amjotsabu hakitoto amjokana bala kitoto na reti imratudo hatsukana ngamda tunde mruola heli ya zalwa ilijeba njeni mpasheo bawotsi mwendo abokana baraka na keradhi baba ngaranzuru undensi ngaranzuru somesane ngaranzuru tazani ajali watukufu ntusomesa sasa kandanisha lezize ukanga mdugu parsana mena sana mna hiyo banu wewe helu rongonga kujuao wengeti kazani vile ena mna hiyo kana ngami tayari ngonju hamba kati batabu watukufu eshani misabanu tinongo zinji timibanu yokana rije ironese mtukufu watu mufti emakalime kamdu ya yamba siwonesa banu ka mufti weti juji mufti weimru ya kanti ili yarinike morali ili yarisheleza harumedini ngamorao mufti katsuransi haurambio kange lazima wake amani kila mwili shiriani yoke kangara shiriani ndo rujunda na misaada kajamba ndabo kamona ukana haini sabalodaho lilo mjini walona baya ekao mji wa watawe shiriani wahara umji toba sinani ekanga mona ukanga wo mji ulo haruma mahala ulo haruma regio ngwavura nao wo regio ledo wambio kana na mwendati le baya wahara wotomba kana katiba zimanani wo mji wa hanyu yonde heli kujwa bati kale ukartanu mu amani kabati mrujo balambano go yaje o kwaturi jua waje wanja ma problem yabaka mufti ono sokana na rekeba nzima ritsahe amani bana rujo unda mendelo soniru ndaro saidie ya mufti kanyamba ndabano kana baraka mufti kano haba na doba zaliru mufti kano haba na bejao cha mufti mujo jamanu yarnike na swa uswedini ngamfikuru kana opande unja na mufti na banongo
rinjia babi yoka wanu waremao yokana azali roho hakadha muono za jajuzi yokana wahea waone sokana varumi minga manzo rume vanuwe ngwanzo rume sha na ritsaho komori henu swali ya sasijirani ya benguna to azali nanga chondala tsaheni vanu walo mgangi ili azala rohe besele karoha eduka henda mujohenda ekanda mide na ubiwa shamgona nzekandami hauwe yabarele ukana wanu ngwele ukana vanu ya mkomora kanzi ndo shasha maraisi na utsidi horilio ngaranzo mtu ya rebele projet ya skinensi ya hatu ya skinwa za hatu ilikeendro hema siwanyo ntipia shasikartibano haudorenga majina ya wandu wenzo weutije weingari nyangao na raune mgangi na risolo swalani iyonde vane ni paroi majeni babani hangu kan nsikubali muhada na mwelewe siasa ili hapa sayunu na ribaki Mwenyezi Mungu jorauni rione woi nuwachao Mwenyezi Mungu ajalie waje wanotokana irumbi na projet na jao ili waje wasaidie yensi hatu msikubali msimabaren mrasi kubali yejo parakana na mjeba sufumali bana na dobi wari parandera temaga mruna tawe yejo baundo wakati uja galazimunu planezitwa mrasubutamba biokana edare geshono de shihali shiwalao ujandise ngerandise hunu ekasine namna hiyo abakaritu planezitwa yejo jabanu hajaone sokana safara leo ngari pulana umbaza msiru na chotende ya pwemba ya msiru obanwali yoni wone geselari puwe ya hatu watukufu ritsikiriri hadalo indensi ya hatu haina mgana dureme vanu yaonese zefikira zae siwonu manama hamaderi ya biraba njana hanjianuko zana saba vanweni mrurongo bangaladhimwa kenda na saba bangaladhimwa cha ku mruka juda mru ramri njaka mjwa wandu yondo wangazija delu hamba sina ucho mchabanu ni de mruba ndimjie na mitsu mjua geladhimoni huchu ngani hude yabongera ko sana saba tasuriwo wanoka baraka sorongo ataleji life haulitife rihamini haulitihamini hauizwanzao hauzotwanza sharti je ndugu zana saba na kawe chao huumba chao baba kabati mwanadamu yako jiumba ekamra ka ujiumba chobakana Mwenyezi Mungu na bwenzalwa na tsozwala maka lafika karbinal kaba ndo swali bala heno siku Mwenyezi Mungu ani ubumala fulani ekani basura njema ekani bambi yonde Mwenyezi Mungu yaumba sido kansiba nevuba noko zana saba bangara nzumra rekio na rambeze rongo wakomuriwane lewe ndone seze fikira za ritawa noko za piège lojare dezana banu sinji ambabe haruma yensi yinu ikaundo rilio zahe imam ikau hakabanu habe wakomori raye rimrumsha hai rowana kana wana waili ni mrumisha wabewa komori bahato wakalima lukakatida koro haruma le kalima lokana mrumme na mrumshe wakesawa yabonge hama harwari yesharia shashfaransa iyo de maana yabeho halafunga bwandu ambao kana yabo ya ambasadi hafanya nayi bato ye force conduit yokana yabeho ba wandu wakabanu rango hale ambassadori wakabanu kwa takodokiri weto force conduit yokana wandu wabeho zonti pia yabo kartujara la ambasadi alors que ambasadi haonekana sharia shatadilwa inuti simesilamu ifore stay sharia shashfaransa yabo ekale habeho hasibu le namna hiyo tijera la na rjila yokana kartuji hifadhi kartuji nika ze mesure hela la dmure shaman siru shakara njoro njarmen siru heni mdo nosokaya kamyeshi banga mwanzo alors que tile namna hiyo ngasi haruma si awandu na sharia shawandu wenge tibiro pande huo tibimbabi yokana ngabufundi ikaunge mabili wa imam ulo haruma mji wa pari ikaunge haruma hali tabani umji wao tsawa waba kwa naujo mwimili abeka donji haruma activite za mji za hao ukwado mji ukwado muona zote pia kwa tunjia na hiyo suala yalihusu yokana kena ukirikeba ruwani wandu tuwa juo walwarumenti hatu na singa sivanu ngasina wananyasi watabi hao wazewa hatu wanungwabe hao ngabo watabi hao babiza papie zopia kabati mruhimo banu hashemeza hamba avo shamotimbili mufti banurungwa nai bangela dimo azala sebonti banjao aloro kinga monao kazila mwambao azala sebonti emarunda ngamishao wala wandu walo banu wabongo asikinia onzuani
kwamba ukana na rombe dua na fenjao azalarwa irdiri singani watukufu wa Komori ekatinjia nainga mteo samaha heni ande atimsamehe leo siku wa juma siku wa ubaya au shidana na jao shisha ni sabanu dizo ili jirha shirishane riwone hele ladhimu rikae ili amirukana ritihadalwa wanakomori na rujue hele la ladhimu rende ili sedensi hatu idukana fikira inu haki ya hae ya jebani ya jonese ya fikira hae kamubushironi khairu mana nikaudu mlio ngari johana na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.